kok kan nanti timben kopi akhirang kitiman pon tu. Inilah protest kini tum all parties ahinpen gitu pon. Agila protest ke mainly nitum Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Dalam Rong Hang Pan accountability ke hang jipansi balang upisi ke claim chokche rat hang machini jipansi nitum protest ke hang gitu pon. Nang itu kado kami dah cini lo corruption ke Karbiang Autonomous Council ke an pseudonym budang kok corruption pen Karbiang Autonomous Council ke bang bahera dah cini lab lo je daga corruption tu ke do pig anno kasi non bang ke nilitum council penta anke tuliram rong hangahin penta clarification nang ji balang pen accountability nang ji ajar ding ong lo alang li ke claimanta misgovernance ke do pig lo misutilization of funds pen cheng lo nepotism pen cheng lo alang tum alang methang Pini a family amendment company do bate alang a brother-in-law on chonteron na hokle nipu oza phala arju tame na hokma building kimi do kuma building lo arju dam lo te on chonteron na building rason side so lason pulo te ilitum ba bad baki rat tunge pc claim nang po nilitum jong sedak Kiring abar side along le last kam claim dun chet contract along dun chet pulo te hala the last 5-6 years pen nilitum chini 5-6 years pen payment ave kintu kache construction non ba onchon tum non ba inglong enterprise on lahin ng payment long pom ini bad baki tung epilog claim nang po kasi pini nilitum tek long lo hajira ki claim tuman ta punang sa sadan lo ja hajira anta ave non long ki claim thai ave kasi council should be held accountable for all the misuse alang ki claim ho council chot kali tuliram rong ha mainly ke ki karne ki alang li si head lo alang li supervision under si ajada bill leke pass non kam leke claim non ta alang pinipensi alang consent pensi do la si la support bang nilitum bang pininang po ang ke council bang ke it's become a firm non bang ke daily methang experience na than po daily 7 mile junto petrol pump Nili phone long ta GP long ta doji nili hadak jita payment kori MS KC pusi bang ha koson si KC hele koson si MS mandar lo company malage company kali ma se rakhe it's an administration koson si ala councilment pelle isi petrol pump do koklo nang litum hanili pita nang PG la support nang litum ulang tami so nilitum bang accountability nang ki mainly ke and ke we will not stop all organizations done, political parties done, we will not stop until he gives us an explanation. Hington melo, choklo, alangka, longle non, government of funds non, ba jobs non, ason se avelo, moto the corruption kave, ason se avelo. That's why we need accountability non banke, and ke alang PMKSY. Wa fanan talang misutilize kori forest fanan ta misutilize kori nilitum batay lo paklang di 1,53,000 bighas is being given away to corporates koso se nilitum lang ding po nilitum future generations tuman piloto po non jong se nilitum jong se arjabje polo mo litum future generations ke litum hasra ing tot po nang litum piloge claim pipo se hala sa hot ase jo thai dun da lo pipo se chetan dun da lo dang tum lang ding a join si pinigen nitum long le phelang thang ta be da lo ko mo nitum hasra kuji kasi kado kave nitum politics lang do paling si politics sa bo nitum pa politicians kam chot kali lage ang ton rat se thul pak nang po election is coming so election is the time when we have to show the politicians their place alang tumhan paklang nang po je rak si themu politicians lagi the kali labang nilitum pininang po and ke arison alam ke disproportionate assets of tuliram rong hang nang litum kado kaweda chinilo bagan ke the di samalong an bagan ke the di plus ako alang hem alang hem nitum lagi puda kalilo multi-million hem galang methang architects ki pulo lason thakta se do ulo mothate nitum Karbiang long rat tungi kichini nege avelo lase nilitum banke lason bot banke alang penekan complete nasti lason bosun nilitum dakke lamthe sinar jiklang nangli pulo mo pen contract claim atunta bill long le jat long le pusigi pu Karbiang long solang do Karbiang rat tunta pu phelo paisa tangka maha ave sita ani bang mas joining
tangka gari ake huma hom hai ke tangka vete sulile so lama puthang nang lihin pen chi hek pen pachini ma de la salang nili nang than pa de nili tum ta politics long si dolo congress ta ni tum ta meeting da do lo di meeting long monit ke ban kwan si sung se ni tum ta chini lo ino da monit ke ban di phata ni tum bhara pinang sat sadan to la tum je mass joining kori barat ke la ke paisa ave de klemon he alang tum paisa pen si ban lo paisa ta ron lo la pen mass joining da kori barat alang tum jun tu re pen mass joining kori atin pura thadi ang to na karbiang long si bjp man het lo non an ke Johnson itu hisab dah mete di angton first pen non last an hisab dah mikha bangko an bak pas non an dah ke mass joining ke pinela hedi la bangke la si alang tum bangke la high of contractors tumhan paisa bang pipe kam ke claim la high bang paisa pipe si la high paisa ke alang tum bangke divert la po la high kalili ka lang langa program hasa lang tum use mom mass joining pidor kar la alang tum lang an se ke haiji pochi chini la an se bjp dodar pochi ni ma pa se mass joining pa karai bare tilo ani ba ke la si monitum acho hata nang litum hek long lo bon ko kan thi pele pas gari ne soi gari moner bang tak se dak mass resignation nang kipiji la hai tum jo se alang tum mane paisa pipe mulo ta koso se ke bang ko dak ke mane ke sponsor lo mate alang tum dak ke ban ke obviously bjp se sponsor lo ki kan dak bang lo ni tum mo ni takali resignation mass resignation nang kipiji se bang lo ni tum chini la chini ne aza the position ta hol he kita alang tum dak pela ko dam pin ke bjp mass joining ke ta so la ke all drama alang tum drama claim kwan si claim dat pang ke ajong si lasa pida ni tumarat tumbang manghudun bom lang dun bom lang pulo ta laki ni tuma fault ko nte non la bang so poisa ka khoros ra da poisa ke nang lihin pen ke jong da me ke gopilo rata tangka putong pupoma council tangka pupo tong pupoma mate party tangka pusi pupo nang lihin party tangka ke kali ni chinia tangke la ke council hin pen lang tumbang ke misutilization of funds ke la support ki pulo jalang tumbang la so fund bang hada kon da khala so fund bang hada kon da asong ke vi lok se lang tumbang solibo aso join se contractors tumbang ni long le dan lomati kalita every allotted department has their own allotted fund mati ang ko san se fund aveda titilo jetia payment ki polo to ala fund na se dam titilo obviously it is being diverted to some other place so accusation ke lalo je they are misutilizing funds of nangli amo ke cheng ahot on chon atum amen ki klang la si la bang so bil ke bang jok le bil long le posita me on chon atum ke long putong nangli hin pen pu oh last ki pulo ni like because kache construction inglong enterprise on chon teron maybe I don't know lang me tharamen me done ave na ang on chon teron amen mangeni tungi ka long chon wala kinto alang tuma family ba alang tum che phojero ba chichini amon dan cholo belong an para tanang le ajudam tame contractors tumi mostly ke payment ke long length se ba long chita 5 lakhs mane ke long ni 50000 long chompo 10000 long chompo la sam lok sikipi moni tum la sam lok sike bai long so moni tum lon ta thurthe lang buji jelang kulota la ke majok ta bujai ho ne lo non tang ne li ke buji la